So I welcome, Minister, the conservative nature of the budget. I think we have to be there. I'm concerned a bit about the supports for SMEs. I would have liked it to have gone further, quite frankly. Agus buwanim just couple of other yn gweilge, buwalim couple of other moyaler na gweiltochti agus moyaler yn tianga agus gononis yn gweiltocht. Pan y gweiltochti emil na heir yn y liog. Ta se ced cwigo, ced siasga, ced siachtu mile o lor vila clia. Ta se ana yn diacr gonoa wanu yn sin. Mata mwyd i gera yn gweilge chweifno. Marata agams agus mochlán agus sin liog. Cafor seansa hort goghini postani agus fanachtin sin not dulgo Dorchester Avenue in Boston or Chicago no atkin mar sin. Kasha de man fan fanach Somalia. Agus chuige sin aide ta me gerard laut le de chud cóliaí sa réaltas agus brenn féidirachtaí le níos mó takeíocht a thuir go léite údarras na Gaeltachta. Agus freisin níos mó takeíocht a thuir go cólachtaí beaga atá géar go nó a bhanú sa Gaeltacht. Mar darlam sa ní lehdóhain chuin ar a meach sin ó híomh an réaltaiste. Agus tá sin fear hábhachtach. Fácam dige sin ar chahirirlach, go raibh míle maigad.